M23 intare za Sarambwe irabisandaje muri Uvira. Ayo mashusho mubona nayo indege y'urutura itwara imizigo ya gisirikare ndetse n'abasirikare n'ibikoresho byayo yitwa Lokechesi akanyirizo 130 Hercules yari itwaye ingabo ndetse n'ibyo bikoresho rutura biturutse muri Brazil ku tegeko ryatanzwe na Eric Prince ukuriye abacanshuro bari guturuka muri Colombia ndetse no muri Brazil baje imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano mu cyiciro cya kabiri ababo bahuye n'uruva gusenya. Nyuma yuko ubutasi bw'intare za Sarambwe aribwo bikekwa ko bwamaze kwinjira neza muri GPS y'ikibuga cy'indege cy'Amerika ndadayihani Bujumbura ku nshuro ya kabiri mu kandi gatendo rutura ko kuyobya indege yingi yageze hejuru iburamerekezo birangira isi yoborwa byihuse cyane mu gihugu cya Tanzania niho ituye imizigo mu buryo butunguranye cyane nyuma yuko ari igiye gusandarira hejuru mu kirere cya Bujumbura ibintu bigahinduka bibi. Iki ni igitondo gikomeye gitumye ibintu byose risubirira udubi kuko ubu bamaze kwinjira mu by'ikoranabuhanga byose ndetse no kugenzura ikirere nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bari bamaze kuvuga ko bugiye kwifashisha intambara iciye mu kirere kandi Burundi bukaba position militaire karabutaka rutura igomba kwifashishwa n'abacanshuro M23 muri operation rutura yo kuneteraliza ibi bitoro byose ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byose byazanwe kuri iki kibuga cy'imirwano bitunguye Kinshasa ndetse n'u Burundi. Nibihe biki byakoreshejwe kugira ngo ibi bigerweho turaje tubikunyuriremo neza gatanu ku kandi muri operation yihutirwa cyane twamaze gutohoza nta kimwe dusize hano kuri umuyoboro mugara makuru agezweho kandi yihutirwa ngaye mine ya yindi murebe munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe ni ku mutekano politiki na diplomasi maze ubundi tuba ikaze mu nkuru zikomeye mudashobora gusanga handi ikaze. Reka twinjire muri operation mu buryo bweruye. No operation karabutaka kandi kakaye cyane iri gutuma M23 yongera gukorirwa ingofero mu buryo bukomeye hakibazwa uburyo ikoresha bikabirana mu buryo bukomeye. Murabizi neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gukanira kandi bwashoboka yabo katubutse cyane mu bikorwa by'abacanshuro ndetse n'ibyo guhigisha uruhindu M23 kugira ngo ihirimburwe burundu ivanwe kuri ubutaka bwa Congo by'umwihariko mu bice byo muri Sud Kivu kuko ari byo bigiye guherwamo rugamba kandi ari naho hagiye guherwamo rugamba ruhambaye cyane hifashishijwe igihugu cy'u Burundi ka arija mwiza cyangwa se ukora na Kinshasa mwiza muri rugamba karundura bagiye gufatanya kugira ngo bakubite M23 gusa mu buryo butunguranye cyane. Intare za Sarambwe ntago ziryanye ndetse nazo ntizisinziye kuko zizi neza ko ziramutse zihombije zikaba zidafite amakuru y'urugamba ndetse n'ibikorwa bya gisirikare byo ngo bikore neza bahita bahura n'icyo bisuruva gusenya bagahondagurwa mu buryo bukomeye. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwashoye amaboko amafaranga ndetse n'ibikoresho mu kirere ndetse bunabishora mu bacanshuro babimenyereye ndetse bagomba kubikoresha neza maze ngo ubundi bagahangana n'izo ngabo ngo zimaze imesi zarigiza karakananya hehe muri rugamba rwiswe rw'ubukana buhambaye rugiye gutangizwa na Kinshasa ngo rugomba gusiga habonetse utsinze n'utsinzwe. Ubu rero M23 ibyo byose iri kubishira hasi agatendo ka mbere na operasi ikomeye ni mu gihe amakuru menshi kandi akomeye y'ibijyanye n'urugamba ndetse no kuri bugende M23 ikomeza kugenda yinjirira mu buryo bukomeye iciye mu basirikare bayo barenga 3,000 yohereje Uvira bashinzwe kugenzura akantu ko kandi kuri operasiyo ziri gukorwa ndetse n'izigomba gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa nka coalition kugira ngo babarwanye. Bamaze kuvumbura neza ko kuri uyu munsi tariki ya 8 z'ukwezi kwa karindwi mu gicamunsi karibwo ubutegetsi bwa Kinshasa buzabagongeye kwakira ibindi bikoresho ndetse n'abakomando rutura babacanshuro bagiye baturuka muri Colombia ndetse no muri Brazil bafite icyo bita umwitozo rutura mu bijyanye no kurashisha indege z'amadrone no kugenzura coordine ndetse bakaba basista beza bagomba kuyobora urugamba ndetse no kwereka abasirikare aho bagomba guhera defense ndetse no kwataka. Abasirikare b'inararibonye ndetse bafite ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga by'ibijyanye n'ibya gisirikare mu rwego rukomeye bemeye guhayiringwa na Kinshasa bahakayabo k'amafaranga bagombaga guhita batangiriza ibikorwa byabo hano muri Sud Kivu bakubita babangura kuko bizewe cyane mu by'urugamba nyuma y'uko ngo bahizwe n'ebita Eric Prince ukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigo cyitwa Murakaza cyatahawe akazi ko guhigisha uruhinda bacanshuro bazirukana M23 mu bice igenzura byose butegetsi bwa Kinshasa bwiterura u Rwanda. Ubwo rero iyo ndege yabo yagombaga guhaguruka neza aho bita muri Brazil Rio de Janeiro hono mu rwa mukuru itwaye abo bacanshuro ijano ku butaka kugeza ubu bwo Burundi kwa Amerika ndadaye dore ko yagombaga kuruhukira kuko n'ubundi arabafatanya bikorwa ubundi bagahita bahererwa amabwiriza bakanapakurura n'ibikoresho mu rwego rwo kwirinda impanuka izo arizo zose zabera mu kirere kugeza ubu kibice bigenzurwa cyangwa se nibirimo kuberamo imirwano kugeza muri Sud Kivu. Bivugwa neza ko iyo ndege yageze hejuru y'ikibuga cya Amerika ndadaye
hagera byibura kuri saa 12 zuzuye z'umugoroba, ariko mu buryo butunguranye cyane ikibazo bari ku minara bakabura uko basubiza. Icyo gihe ikoranabuhanga ryabo yari ryamaze kwinjirirwa ritagikora, ndetse n'ibiranga ikibuga cy'indege bitarimo kugaragara muri cockpit y'indege yatinze hejuru mu kirere isaba inzira, ariko ikaba urisubiza. Irongera ihamagara Kinshasa mu buryo bwihuse cyane, bahita basaba inzira byihuse ku kibuga cya Julius Nyerere hano muri Tanzania, ariko bavuga ko ari abasirikare bari baje mu mirwano n'ibikorwa bya gisirikare, bityo bemerwa nabwo bitinze indege yatangiye kugira ibibazo hejuru mu kirere, ibyatunguye benshi mu buryo bukomeye bo bakurikiranye operasiyo. Iyi ndege benshi bari batekereze neza ko ari iya Kinshasa ngiri gucunga umutekano, ariko uburyo yigaragaraho ibirango by'uko yaguzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse iriho n'ibirango byaho, byatunguranye mu buryo bukomeye kuko ari y'abacanshuro n'ubundi ba Black Water. Ubwo rero yahise igenda ijya kugwa ku kibuga cya Julius Nyerere, abasirikare bomeye mu buryo bukomeye, kakaba gatendo keruye kamaze kugera neza neza i Bujumbura mu buryo bweruye mu rwego rwo gukomeza kunetraliza ibikorwa bya gisirikare. Mama 23 intare za Sarambwe nubwo batatswe hano rwose muri Uvira, bamaze kugaragaza ko bamaze kwinjira buri gikorwa cyose bahereye imbere indani mu mutima w'ibikoresho aho bigomba gutundwa, dore kuko bivugwa iyo ndege yarizanye ibyo bikoresho rutura ari byo bya mbere byari bigiye gutuma ngo Mama 23 ikangarana mu buryo bukomeye, kuko ari mu bwoko bw'amadrone butari bwarigeze bugaragara, burimo ngo no gucura umuriro bwari bugiye kuzanwa bwa mbere kuri iki kibuga cy'imirwano, buzanwa n'abo bacancuro bavuga ko banarwanye n'urugamba rwo muri Karere ruguhanganamo n'Uburusiya. Ubu gihugu cya Congo cyafashe hasi hejuru mu gushora akayabo ibikoresho ndetse n'abasirikare butura ngo bamenyere iby'imirwanire kandi kakaye yayindi yiswe injyana muntu mu buryo bukomeye, bigomba kuzatuma Mama 23 ipfukamishwa byange bikonde. Gusa agatangazo bakoreye baberetse ko atari agafu k'imvugwa rimwe. Ubu ngubu Kinshasa ngirasa n'iyiteguye kongera kubona imirambo y'abazungu imbere ku rugamba. Mama 23 yamaze kuvumbura operasiyo zabo zose mu gihe bari bazi ko ngo bazayihwikiranya ubundi bakayikubitira hari binzega, ariko ubusiko biri kugenda. Amakuru dufite iyinjirirwa ry'iki kibuga cy'indege cya Amerika Ndadaye arahambaye cyane, kuko byatumye n'indege zitwara abagenzi zihagarikwa amasaha kugeza bataramenyekana, dore ko kuva muri icyo gihe cyose nta ndege n'imwe iragwa i Bujumbura. Tukaba dukomeje gukurikirana amakuru y'ukuntu byagenze, kuko ingendo zo mu kirere zikomeje guhinduka ikibazo, kandi ngo zishobora kutaba neza mu gihe cyose indege zije hano, kuko ibintu byamaze guhindura isura mu buryo bukaze. Si ubwa mbere bivuzwe ko iki kibuga cy'indege cyinjiriwe, kuko no mu mezi abiri ashize igisirikare cya Congo cyamaze gutangaza ndetse kinemeza amakuru y'uko indege ya Afurika y'Epfo yari yitwa CH Global Master 3 yazanaga ibikoresho bya Afurika y'Epfo hano ije kubihereza ubufasha ku gisirikare cya FARDC, nari yaje kubura icyo bita balance mu kirere iburukwirwa, birangiye igiye kugwa mu gihugu cya Uganda, yabuze inzira burundu nyuma yo kubura amerekezo ndetse no kutabona umuhanda, ibyagombaga guteza iturika ndetse no kongera guteza impanuka mu buryo bukomeye. Yarizaniye ibikoresho FARDC, ibyo birangiye bitageze ku kibuga cy'imirwano mu buryo bworoshye, kuko byacishijwe inzira nini, na n'ubu bikabivugwa ko bikiri aho bita muri Kivu y'Amajyaruguru, byose bikaba byarekejwe Warikare. Operasiyo nk'izi ngizi Mama 23 yinjiramo mu buryo bw'ikoranabuhanga ikoresheje abahakazi zashigeshe ndetse zinongera gutuma ibintu byinshi bisubira urudubi, ku buryo ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi butsindishwa bikomeye no kubikoranabuhanga by'ibikorwa byabo byose rikurwaho. Ibi bikaba bisa neza neza n'ibyakozwe i Goma rwagati, ubwo yafatwaga kuva ku 27 z'ukwezi kwa mbere 2025, aho ikoranabuhanga ryose muri yobora indege ndetse n'ishobora kugira ngo rirebe aho zigeze byakuweho burundu, bityo indege za FARDC zirimo Sukhoi 25 ndetse n'indege rutura zitwa kugeza ubu na Apache M6 zikabura icyo biti igipimo rutura ngo zitere target kuri Mama 23, bikarangira ibintu bisubiye urudubi. Ibyatumye neza neza ibintu bihindura isura mu buryo bukomeye kuri iki kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Mama 23 irimo kubahima mu buryo bukaze, kandi gukora ibi bivuze ko urukwereka uwo muhanganye ko nawe ufite imbaraga kandi zakasa mutwe zishobora kumugezayo. Ibyatumye abacanshuro ndetse n'abafahodese bongera kwikangamo ku nshuro ya kabiri, kuko bahombye izindi misiyo kuri gahunda yabo ndetse na kalendari. Wari handitse ko abacanshuro bagombaga gutangira imirwano kuva ku munsi w'ejo hakoreshejwe ibitero bya mbere byo kubanza gukangata ndetse no kwereka Mama 23 ko bahageze. Gusa birapfubijwe bwangu
ubu ngubu bari gupanga uburyo bazava muri Tanzania niba bazerekeza Gisangane ntago bizwi, ariko iyi ndege iri gukurikiranwa akantu ku kandi ku buryo kuzigera ikandagira kuri iki kibuga cy'imirwano ibikoresho bikahagera bizatinda cyane. Nanone kandi inzira y'amaguru nayo ngo ntiyizewe cyane kuko batekerezwa ko byagwa mburushi, kandi kuva muri Tanzania bitwawe kugeza ubu ngo n'imodoka nabyo bikiri ikibazo mu buryo bukomeye. Kinshasa irasa n'iri guhomba ubufasha bwari bweruye kandi bukomeye bw'urugamba kuri iki kibuga cy'imirwano. Ibintu bikomeje guhindura isura mu buryo bukaze mu bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare. M23 ese iraza gukora kandi gatendo gakaze nk'aka ngaka? Dukomeje gukurikirana operasiyo y'akantu ku kandi. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwakinnye n'umuriro. M23 intare za Sarambwe ntibakinishwa. Ubu tuvugana bamaze kumanura za ntwaro zose rutura bari barizigamiye ziswi za rurangiza mu buryo bukomeye, zafatiwe hano Goma rwagati mu bitero rutura byo ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere 2025. Ni intwaro zari zuzuye amakontineri zigizwe n'izikora ubutasi, izishobora gukora ibitero haba ibyo ku ntera ndende muri advance ndetse no mu kirere. Ibi byose bikaba ibikoresho rutura bishobora gutuma M23 irindi ibice ndetse n'ahantu hose iri muri defense rutura zivuzwe neza ko zizengurutse neza agace ka Uvira. Izi ntwaro zose zikaba zahagejejwe mu gufunga ikirere, amazi ndetse n'ubutaka mu rwego rwo kwirwanaho mu buryo bukomeye, nyuma y'uko Kinshasa yindikijwe iminwa y'imbunda kugira ngo zirase M23 ziyambura uduce, kandi urugamba rwose rugahera muri Uvira kuko ariko gace kugeza ubu gateye ubwoba n'inkeke ubutegetsi bwa Kinshasa kubera uburyo kamaze kwatakwa n'abasirikare ba M23 bagamije kukigarurira muri iyi minsi y'ibikorwa bya gisirikare bikaze. Ubu tugiye kwinjira imbere ku rugamba mu operasiyo y'akantu ku kandi, tubagezeho urutonde rw'intwaro ndetse n'abasirikare uko barinze uru rugamba nyuma y'uko bongeye gutangiza ibikorwa bihambaye cyane by'ubutasi birimo gutuma abasirikare bagiye kugurirwa n'icyo bise inkuba zikomeye, ubundi zikabahondagura ivumbi rigatumbuka byamaze gukara. Hagati aho undi mugambi rutura wo kongera gutera ubutaka bw'u Rwanda upangwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bushigikiwe n'abaterabwoba ba FDLR bongeye gupangwa mu buryo bweruye nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa buhindukije iminwa y'imbunda ngo bugiye kurasa M23 bukurikizeho u Rwanda. Ese yifashe gute? Ibyo katuze tubikubwire nanone. Hagati aho ninde wongeye gushuka Gisekedi ngo yikure mu by'ibiganiro ashire mu majwi u Rwanda ko agiye kongera guhangana narwo? Ngo biciye muri M23 atemera ko ari abasirikare kugeza barwana ku giti cyabo kandi barwana ku busugire bwabo kugira ngo babeho, maze ubundi agatangiza ibindi bitero bishya mu cyiciro cya gatatu kigamije kwigarurira ibice byose byigaruriwe birimo Goma ndetse na Bukavu, maze ubundi ngo yerekane ubuhangange n'ubukaka afite mu bijyanye n'urugamba nyuma y'imyiteguro ikomeye cyane igiye kumara hafi amezi 6. Ibyo katuze tubikubwire turifashisha ibinyamakuru bikomeye byo mu African Intelligence RFI ndetse tujye no muri Actualité turebera hamwe byose bikomeje kuvugwa. Aha ni ku muyoboro mugara amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasohoka, ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Niba uri mushya akaba ari bwo bwa mbere ugeze kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho tumane 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Ikaze kuri n'ingingo zikomeye twinjiyemo mu buryo burambuye. Reka tubanze duhere ku mirongo y'urugamba imbere. Gisekedi aka Faci Beto yakinishije M23 yemeza gutanga itegeko rikomeye riri mu bwiyahozi buhambaye, ategeka ko abasirikare barenga 60,000 kimwe cya gatatu cy'abasirikare bose batunzwe n'ubutegetsi bwa Congo ko bagomba kujya imbere ku rugamba mu burasirazuba bagahera ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Warikare ndetse no muri Kivu y'Epfo, aho ni muri Sud Kivu muri Uvira ahirundinga bibihombi kugeza ubu birenga byibura 50 byose, akandi gace kakagabarwamo 10,000 n'abandi bacanshuro n'abasirikare mitwe itandukanye ziganjemo abazanindo n'aba FDLR ziri kurwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko tweka tubanze tugaruke neza imbere ku rugamba hano muri Uvira akomeje gutigisa isi yose n'ibitangazamakuru hafi ya byose. Aha niho hagiye kubera urugamba rw'umuriro rwa rundi bose batigeze babona. M23 ibyo byose yabimenye, maze ubundi bona ko idakuriye gukinishwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwatsinzwe, kandi watsinzwe rimwe na kabiri yatsindwa kuko wamutsinze n'ubundi yagize ubushobozi kuko ari byamufatanye kandi bikomeye birimo ibikoresho rutura bya gisirikare bigizwe n'imbunda kabuhariwe zagiye zivugwa amazina inshuro nyinshi, ariko n'izihambaye muri zo n'izicunga ikirere, izicunga ubutaka ndetse no mu mazi, nanone kandi n'izisenya ibifaro hafi ya byose, zikora ubutasi ndetse n'izishobora gutuma ibintu byose ku rugamba bihinduka mu masegonda nk'ayo guhumbya. Ubu M23 nyuma y'uko yarasirwaga kure muri advance karundura
zakorwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko mu kubuzwa kugira ngo idafata umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru wari wararonzwamo abasirikari ibihumbi bagizwe n'abacanshuro, abasadeke, abamonisiko ndetse n'abafahodesi ibihumbi, yewe udasize n'abarundi. M23 ikabafatana uyu mujyi wuzuyemo amakontineri y'ibikoresho rutura wamaze gucakira. Ibyo byose M23 yarabikusanyije, ibyari byarasize byangirijwe byose irabikoresha mpaka byose byongeye gusubira ku murongo. Ibikoresho byose rutura birimo ibishobora kurasa mu ntera ndende, nanone kandi hakabamo ibisasu bitwika mu buryo kugeza ubwo akataraboneka, ibishobora kurinda ibirindiro, amazi ndetse n'ibishobora gukora defense mu gisirikare. Ibyo byose byamaze kugezwa neza mu nkengero za Uvira muri defense za M23 kuva Ruvunge, Hoparato ndetse na Kamanyora, yewe ukageza neza naho bita Ruki, ukageza naho bita Runingo, aho M23 itegereje isasu rya mbere ry'igisirikare cya FARDC cyamaze kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye. Ibi nanone kandi intare za Sarambwe zibigezeho ku itegeko rya General Sultan Makenga umaze iminsi yiga neza iby'urugamba ndetse nganamenye neza hazakwitera byeruye ubutegetsi bwa Kinshasa nibuzongere kubura umutwe. Nanone kandi iyi Kivu y'Epfo ikagenzurwa mu buryo bweruye kuko ari igiye kuzateza ibibazo bihambaye, ikazaturukamo n'urugamba kugeza ubu rutunguranye rukuvugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuruza barinjyana muntu mu buryo bukaze. Intare za Sarambwe rero zikoze ibi mu rwego rwo kugira ngo nanone kandi be gukomeza kwifata amapfubyi, bateganya ko ibiganiro n'ibindi byose byazatuma ubutegetsi bwa Kinshasa buhindura intekerezo ngo M23 igahabwa ububasha bwayo ndetse ikanavangwa mu gisirikare ko byarangije gukurwaho. Nanone kandi bikagaragara ko igisigaye ari urugamba rw'injyana muntu rwo kongera kwemeza uzatsinda ndetse n'uzahagarara bwuma. Ariko udakuriho ibyo, M23 yamaze kwinjira muri uru rugamba mu buryo bweruye, n'ubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bweruye muri iyi minsi bwemeza ibice byamaze gufatwa muri icyo gihe cyose cy'ibiganiro mu rwego rwo kwirinda guseba, ariko bakavuga ko ngo bagiye kubigaruza. Intare za Sarambwe gusa zamaze kurenga umurongo utukura zinjira imbere ku rugamba. Birasa nkaho ubutegetsi bwa Kinshasa bwahombye Uvira ariko ntibwabimenya, ahubwo ngo bushaka kugira ngo bumare y'abasirikare bose ngo bahungire mu Burundi kuko aricyo gikenewe. Kuba umubare mwinshi wazanwa nturutu wigeze uko bigoma, kuko igoma aho hari ibihumbi 100 birenga by'abasirikare kandi n'ibikoresho byabo rutura no ku mategeko atandukanye n'abasirikare bizi igisirikare mu buryo butandukanye, aba Congo ndetse n'abarundi yewe na FDLR. Izo ntizishobora gukora izindi zananiwe, yewe nubwo hazanwa abacanshuro. M23 yamaze gufunga ikirere, inzira ndetse ikora na defense zihambaye cyane ikoresheje imbunda rutura. Ubu noneho no kugendera ku rukwama mu buryo bukomeye kuri izi ntare zari zizi ko zigiye gukinishwa mu buryo bukaze. Ariko Kinshasa ubu nayo yari yamaze kuhageza ibikoresho karundura birimo ibya gisirikare bikomeye, imbunda zirasa mu ntera ndende, indege za gisirikare, yewe n'amadrone, abacanshuro n'ibindi byinshi. Ibyo byose byari byiteguye kurasa nyuma y'uko M23 rimaze iminsi hafi 3 bahaye agahenge nta n'ibitero by'inkuba biri kumvikana no muri Uvira rwagati, bitewe n'umubare munini wo kwikusanya kw'ingabo n'inama z'urudaca zikomeje gukorwa. Hagati aho reka tubanze twinjira imbere ndani mu kinyamakuru ya African Intelligence kigaruka ku buryo ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze iminsi butegura urugamba rw'injyana muntu mu buryo bukomeye, maze ubundi ngo rwa rusoza rukinjira ku butaka bw'u Rwanda nk'uko bwabiteguye nyuma y'igihe kinini bategura, bakanabona ko ngo ari bwo buryo bwiza bwo kuzacubya urugamba. Igihe ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja ko M23 ari u Rwanda nk'imwe muri menasi ikomeye cyane biyemeje kugenderaho, batemera ko M23 ibaho. Ibi bikaba bituma ingaruka zose n'ibikorwa byose byigishwa ubutegetsi bwa Kinshasa bemeza ko barwana n'ingabo z'u Rwanda aho kurwana n'ingabo z'abenegihugu babo, bikomeza guteza urujijo. Kandi nanone ngo bikaba byaratumye u Rwanda rufatirwa ibihano mu buryo bwose bushoboka hashingiwe ku bimenyetso na menasi ikomeye yakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. U Rwanda ibyo rwamaganira kure, nanone kandi rukagaragaza ko rudatinya urugamba kabone n'ubwo Kinshasa yabigenza uko. Urugamba rushya rero gutegurwa, bivugwa neza ko bihaye amezi 3 yo kuba bakuye M23 mu bice igenzura bimo no mu rwa mukuru Kivu y'Amajyaruguru Goma, ubundi ngo bagakomereza mu Rwanda. Izo ni FDLR zategetse ubutegetsi bwa Kinshasa kuziha amahirwe kugira ngo zongere zigaragaze ziyobora urugamba ndetse ngo bukazagira kure cyane. Ibi nanone kandi bikaba umugambi munini kandi mugari wapfuwijwe n'ubundi ku nshuro ya mbere ubwo urugamba rwagarukiraga igoma rugakomeza muri Sud Kivu. Nanone kandi u Rwanda rugatandukanwa n'ibice M23 igenzura ku buryo ntaho bakiramukanyiriza. Ibi bikaba ngo bigiye kongera gusubizwaho, bikozwe na FDLR zimaze iminsi zishaka guhigwa, ariko byagera Kinshasa bigahita bihinduka bwangu mu rwego rwo kugira ngo bongere babone uko batangiza urugamba. Hibazwa ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Congo ruzagenda
bikabirana ngo bagere ku butaka bw'u Rwanda, ariko u Rwanda rugaragaza kenshi ko rudatinya urugamba kuko ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi haracyarimo abantu bashaka kugwa ibitero ku butaka bw'u Rwanda, benshi bashyigikiwe na FDLR. Ibyo u Rwanda ruvuga ko ari ikibazo gikomeye kandi kivuzwe igihe kirekire, ariko na n'ubu kikaba kitarakemuka, ahubwo bagakomeza kugishyigikira, benshi bafata uruhande. Ibyafashwe nka menasi ikomeye, u Rwanda rukaba ruzakomezaho ingamba zikomeye zo kurwanya uyu mutwe n'abo bagizi ba nabi bashaka kuzaruhemukira. Uyu mugambi mubisha wa Kinshasa ugarutse mu gihe ari kumvikana ibiganiro bigiye kuzana amahoro hano ku butaka bwa Congo, n'ubuhahirane ku Rwanda bukagaruka mu buryo bweruye. 23 igashyirwa mu biganiro, iby'ubutegetsi bwa Kinshasa buri gutera ishoti ndetse bukanahindagura buri munsi, bigateza ibindi bibazo bikomeye. Hagati aho, ninde wongeye gushuka Gisekedi ngo asubire mu rugamba mu gihe yaragiye kubona amahoro ndetse ngo atuze, ntiyongere gusubira mu mirwano idakenewe yazanamugeza ku ndunduro y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwe? Ibi byose bikomeje kwibazwa n'ikinyamakuru gikomeye, ariko noneho kirimo nka RFI n'ikinyamakuru Great Eyes kiri kugaruka ku ngingo zikomeye z'ibi bikorwa bigamije noneho ngo kongera gutuma M23 isubira mu rugamba rwitswe vumbi na jasho, ruhereye mu bice bibiri bihambaye, ari nabyo ngo bigiye gutuma ibintu byose bisubira iwa Ndabaga. Ako ni agace kitwa Warikare karunzwemo abacanshuro kugeza ubu bamaze kugera mu bihumbi 3 ku bumenyi buhambaye cyane bw'ibya gisirikare n'ubwiyahuzi buhambaye, ku kayabo k'amafaranga n'ibikoresho rutura bigamije kurwanira urugamba rw'inkundura. Nanone kandi abandi bamenye muri Sud Kivu, aho ni muri Uvira, abandi bategereje mu Burundi kwinjira ku rugamba no gusova igisirikare cya Congo ngo ubundi barwane mpaka bageze ku bice byose M23 yafashe. Iri Gisekedi izi nama zose ngo n'iz'Ububirigi n'ibindi bihugu byemeza neza ko kuganira akemera amahoro ndetse akemera kuvuga ko hari ibice kugeza ubu M23 izagumamo. Nanone kandi nkakishinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo umugambi wa balkanization uzaba ugezweho, ibyo ari gutinya mu buryo bukomeye ngo ku buryo igihugu cyadashaka kongera kugisubiza mu maboko y'abagashaka buhake nk'uko babivuga. Gusa nanone bukaba ubwoba bukomeye bwo gutinya kuva ku butegetsi, nanone kandi no kunengwa n'abanyekongo bifuza kwibonera urugamba. Ibyo gusa kandi n'abatifuza amahoro y'igihugu cya Congo ngo Gisekedi ntabimenye. Ibi byose biri guteza urujijo. Gusa operasiyo turakomeza tuzinjiremo tunamenagura buri nguni yose y'amakuru kugeza ubahishwe akomeje kumvikana ku butaka bwa Congo muri izi nkuru zikomeye. Si ibyo gusa